بهێنن ئەم چەپکنە گەرم ji خودان ئێسارە پێشکەش bikin. خوشەویستن من هەڤالên dilgeş. Ev roja pîrozbahiyan e. Em ê îro Qral Dawud û cewşenên ku pê rabûye bixwînin çimkî Dawud li tu cewşanên têk neçûye. Di wan deman de bi şûr û mertalan şer dikirin. Hemû şerên wan ên laşîn bûn. Gewde dijî gewde bi çekên wan. Diliyek Dawud neçû, çavekî wî jî neçû, birîndar neket, birîn nebû, karaza Dawud di wan şeran de çi bû? Zebûra 140 Dawud ji me re dibêje tiştekî fêr bibe. Cewşenên ku em pê rabin ên me tev dane. Polisê şandî salox da me ku em di cengeke giyanewerî de ne, şer dikin. û ev şerê me ne bi xwînê û goşt re ye, lê bi serokan re ye, bi padîşahan re ye, bi serdestên cîhanê li ser tariya vê demê re ye, bi serbazên xerabiyê ên giyanewerî li tiştên azmanî re ye, li dijî wan ahrîmanê derve ye. Ên ku bi her rêçaneke gengaz êrişî me dikin, di Zebûra 140 hijmara 70 de Dawud di nivîsa bûyerên pêwîstî me de ji xudan re sirûşdar bû û tiştê gojmere gerekin didê me û vê dibêje: Hey Xudayê birêz, hêza serfiraziya min te di roja cengê de serê min parast. Dawud nas kir got ew di cenga giyanewerî de ye, dijmin pir jê hatiye û pir bi deke. Ew dixwaze me bi tevayî qirke. Bêje saloxê dide me ku şerxwaz û şerxwaz firîşte bû û ew afrîneke ji mirov jê hatîtirin, ka çawa em ê herin şerê vî ehrîmanê serbûriyan bikin. Ku tu ji rê bir da ku tu bengekê bidizî, an tu bazirganiyeka narkotîkê bikî. Hema ez gelekan dizanim ku van karan dikin û ziyan negihiştiye wan. An em çewtiyekê li ciyekî bikin. Balo ev ji rêbirên tên û pirî caran digirin serî jiyana mirovan. Lewra ve çewtiyê dike. Em ê çawa bêyî kêmanî û xwedaxistin di vê cengê de şer bikin. Qral Dawud li vir nivîsiye: Hey xudan, te di roja cengê de serê min parast. Xudan rê bide min, xudan ez hînî tiştê ku ez li wir bikim kirim. Di nava cengê de ji bo rihabûn û serfiraziya ji lêdanayê şerxwaz. Ev bixwe ji me re di jiyana me de pêwîst e. Dijmin dixwaze şerê me bike û bereketa me bidizê. Hey xudan, serê min bi destê xwe biparêze, ramanên min geş bike. Hey xudan, rê bide ber min ka ez çi bikim? Ku xudan ev yek kir zora te naçe. Dibêra te dibe got kitêba pîroz ne Dawud, an hin danerên din nivîsiye. Ew kitêba pîroz bi ruhê pîroz hatiye nivîsandin. Ew kitêba rêdanan e. Xudan rêya rastî tê de dide me. Da ku van peyvan binivîsîne. Ku me di cengekê de şer kir ji bo karekî wekî mînak, ku em şer bikin ji bo kirîna xaniyekî goberê xudan soz daye da bide me, xortekî ji gurd an keçikeke sal da nîvê xweyê din bibîne. Wa yazdan, min hîn bike ka ez çi bikim? Serê min bihêlişîne, Xudayê min. Nehêle bandorayê şerxwaz bigihêje min. Gelek caran ne tenê lêdana wî ye. Xoşewîst û hîn zêdetir ji bo Dawud heye. Di pirtûka Samuêlya yekemîn de beşa 18 û ayeta 3 de serekên Filistîniyan derketin û ji derketina wan de Dawud ji hemû koleyên Şaul serkeftîtir bû, lewra navdar bû. Dawud çi kiribû? Dawud daket cengê. Lê xulamên Dawud xwestin hêza xwe laşîn bikar bînin, da bi serkevin. Lê belê Dawud dana hişmantiya ku Xuda dabûyê de bikar anî? Xoşewîstno, ma zîrekî çi ye? Dostno, zîrekî dilpakî ye. Dihele ku em oveyiyê bibînin û xwe ji ser dagirînin. Dema ku oveyî hebe, tu dibîne ku kesê hov lê dinêre û berdewam dike, lê kesê zîrek bibûrîne. Bibûrîne ez ê rêya xwe biguherim. Çima ez ê têkevim vê xapikê? Çima kirî ez vê veçewtiyê taqî bikim? Şemşûn nezîrek bû. Min jinek ji hin keçên Filistîniyan dît. Noha wê ji min re jin bistînin. Kurê minî xoşewîst li keçikê ji vir bigere.
نا ez wê keçê dixwazim delîla dît û hewkarî bû tiştek dîtiba. Çimkî her du çavên wî derxistin. Çi qasî tiral bû. Dostno Dawud ji hemû beniyên Şaul bizanebûn tir xebitî. Rêzdariya wî ji tavan hebû û navî wî derket. Çimkî bi zîrekî xebitî. Dawud zilamekî nimêjkar bû. Berê xwe dida Xudan ta ku riyakar bide ber wî. Divê em nimêj bikin. Ya Xudan, ez dixwazim alîkariya te. Bavikê min zanistiya xwe bide min. Bike ku ez planên dijminên li dijî xwe bibînim û li ser vê rêzanê tu yê ji wê xapikê riha bibe dema ku yazdan wê ragihîne dilê te tê serkeve. Dostno, got em gotina Xwedê ezmûn bikin, em ê bibînin bê çawa peyvên yazdan karî bûn serkeftinê bi dest bixin. Ev hemû hatiye bi bîranîn. Çunku Xwedê naxwaze got ez di cengê de ser nekevim. Lewra Dawud ji Xudan pirsî ku serê wî di şer de biparêzî. Lê di vê zeborê de Dawud tiştekî din ji Xudan xwest. Ka em vegerin Zebûra 140 û ayeta 7. Di vê ayetê de pirs dike. Hey birêz Xudan, hêza serfiraziya min, te serê min di roja şer de parast. Çawa dikarî bû di cewşenê de şer bike û serê wî nixûmandî. Niha ayeta 8. Hey Xudan, erazokariyan nedeyê şerxwaz, mebestên wî bi ser mexîne. Binêre di ayeta niha de çi dibêje? Lê serên derdora min perîşaniya lêvên wan dinixwê me. Şerxwaz pêlanên wînî şerxwaziyê tenê hene hezkiriyên min. Ji bermana dil ziman dipeyive. Îcar dilê şerxwaz tiştekî ji Xudan pêre tune ye. Tenê bîrokên şerxwaziyê pêre hene. Her tiştê got dipeyivin ew xerabî ye. Dawud got di ayeta niha de lê serên derdora min perîşaniya lêvên wan dunixê me. Serê min bi destî xwe biparêze. Bi kerema xwe min binixwême û jiyana min biparêze. Ramanên min geş bike. Min di cewşenê de bihêz bike. Alî min bike ku ez nebim ê ku nabe ez bibim. Lê ez bibim ê ku divê ez bibim. Gava ez di cewşenê de şer bikim. Lê yê şerxwaz wan bi şerê ku xwestin binixwême bavikê min. Ew şerxwazin û hemû gotinên wan şerin. Mehêle ew riha bibin. Lê şerê ku ew pê bawerin bi serê wan de bîne. û şerê hilgirtin wê di bin de bikevin. Em pêwistiyê ku em hînî meşa biyazdan rebin. Ku ew şerxwaz bin û ez zanim ku Xudan ez bi kar anîme. Ax mezdayê min, ew ê têk ve biçin. Lê çima ew ê têk ve biçin? Bi sedema xerabiya ku di dilê wan de, ew her tiştê ku dibêjin xerabiye û her tiştê ku gotine bîne serê wan. Dibe ku ji wan re bibe xevzanîn. Dijminê yek ser tê şerê me, wek ku min berê jî got. Di karên şandiyan de em qenc ayetê bibîsin? Wan mizgînî dawî bajarî û gelek kes kirin şagirt. Ew vegeriyan Lîstra û Antakya û Konyayê wan dilê şagirdan xurt dikir û ew dişandin ku di baweriyê de bimînin û gotin, divê em di gelek tangahiyan re derbas bibin û bikevin padîşahiya Xwedê. Demek ku yazdan deriyek ji me re vekir, em dikarin vî tiştî an wî bikin. Em ê rastî tangasiyan bên, tu caran mebêjî hêsane. Baş e, wê dijmin berê agirê xwe bi me vekî. Lê em dikarin derbas bikin. Ax mezdayê min, ne gengaz e ku ev ji te bê. Em gelek serboriyan derbas dikin, ev pir zor e. Ne tengav e, yazdan bi min re axifî, ev cewşeneke dijwar e û ez ê te di zora wan ve bibim. Emîn. Jîkî sware çend care êmû min vê kitêba pîroz bixwînê? Baş e, mane kitêba pîroz ew xwarina me ye? Pir an hindik weke ku tu dizanî, dema em firavîn an şîvê an taştê dixwin. Qence ku em berdewam pêwendarên yazdan bin. Lê em giran jî nekin? Baş e, em hindikî bixwînin.
خفزانین ورگرن ام وان گوتنان جدل را ببن بپیوا خودی ام باور بن ام تجاران کم ناکفن بجش سواره اتخوازم برساقه بکم ام راست مرو و گیتن دورا خوده کتیه هزاوی تنکو وگره جه اولو رو چه بیشن دوی ام هر دم تشتی گو خودان خستیه دلی مده بکن ام گه دخوازن وی کسی رسوا بکن آن ام بگرینن بدردو را خور دل سوز به پیف دبیجی چونکو هر سامروف حضر کرنا یازدان چه ناکه و حضر کرنا یازدان قد چه نابه حضر کرنا یازدان بکرنه تی چه کرن دما کو باورمندیا ما بگوتنا خودان هبه کو کس جه خودان دور به پریشانه جه خودان ایسا تین برین هنجاران ام پر لسر راستید آغفن ام روفان دوستینن تو دزانی کو پیوکه تنه هیسان جواره دوی کو توابینی جم خودان جارکی کسک بمن رد آخفی و جمن را آریشهک اوفا گوتبون آریشهک گرینگ بو وی دلی خواج من را ونکر بو لی خودان کرگو ازوی هم بیز بکم کا استا هفستو بکم مالباتا هر یکی جمع او تشتی هری باش جمره سپاس شتره افتنی بو او تشتی گو من گود لی از به هفستو وی میری هیدار بوم تنه من گو که استه هم بیز بکم دیمک خودان پیوکی جدلی یکی رهلتینه و او کسی گوش خودینه وی گوتنا خودی دگهین ملد بناوی ایسا که ام به هفرم و وکا دلی خوا وکا تماشا بکم بجشک سوارست تمنه من 44 سالی من پر ایشک دیدینه ساله که بیتر و نها از هول کانم رازم اندشه که مزن از دگرتم از هول کانم بردوام بکم و ایشگه بکشینم اوانا خوش اواکو از نمازانم شر بکم داکو از ویتشتی درواس بکم از بحاجت آلیکاری ما بو جوی زندانه آزاد ببم هینک شیرت لما بکه ماز چه بکم دوست من باشیه که دهیا تگو تو نزانی چاوا وی شری بکی و از جی نزانم دماج مروفان ویکو او تشتان دزانن اولو لبر کاری یزدان را دبن ماتی چه بکی؟ گازی یزدان بکه کوری بدبرتا داود دپرسی نمیش کر یازدان هاتو او به پیویندن هیلشاند یازدان ری دابر خو بگشتی بسپیر خودان همو بریارین وی گاف بگاف و هر جوشنک گو او تیک هویه دکر لورا او تیک نشو ورا با یازدان و جیره ببیجه که تو تشتکی نزانی هر تشتکو تو دزانی بده آلیه کی خدایو دل من رونی بکه خدای من به من را بپیوه گهدار با تبرسیف گرد یازدان جدل من را آخفی و که خودان دوی هی خوشویستنو او آلی خوی برپرسیاری تکوز دکه و دوی امجی آلی خواه تکوز بکن تنه دوی لور امجی اوی ریا داود بگرن بزیرکی و هشمندی خوشویست من ویجبیر مکن خدای پیروز هیمی منه ایکو دستی من هینی شر و تلین من هینی جنگی دکه خوشویست من ریبری جی خودان بخوازه خدا از تشتکی نزانم کو اشک انت هبن لکشکی دیری بگره و جیره بپیوه دبکو تو پیوستی نمیجه که کارابی دا تا آزاد برده دا کو هر جوره جوساندن جیانا تا بخینه لسبارت به تشتی مایی و خودان ری بده برده لیجبیر مکه گو تو ببیجی خودان دستین من هینی شر و تلین من هینی جنگی بکه سری من بپاریزه هی مزدای من ریا راست بده بر من و دی خودان و سرکفتن بده تا آمین دکا امنها رابن خوشویستن و ام دعا بکن چاوی خدا مرینن باوریا خدا کوک بک که ام دنمیجه ده ببن یک دناوی خدان ایساده باوی من ام تین جنگی و ام پیوستی آلیکاریا تنه دا تو دستین مهینی جنگی و تلین مهینی شر بکی مزدای من ورو سر ما بپاریزه دا کو ام ندن دوف رامانین خوی تایبت آنجی ریبریان یه شرخواز و کو تی جمرد بیجه کو چاوا ام بمشن آن ام چبر یاران بستینن لی دستی تا جمره یا هی باف که من نها باوریا خوین دن میجه ددکم یک
از دخوازم گو ببینم دست تا آنها کار دکی از دخوازم گو دست تا وان خلقا توا آزاد برده و از بوان جنو میرار توا دبم یک و از فرمان ددم هموه زین شرخواز اینکو گرتن سروان جیانان و از بیجم هی اهریمان از هموه زین تل سروان جیانا دشکینم دناوی خدان ایساده